nibyo reka mbasuhuze kandi bifurize kugubwa neza mbone kubaha ikaze kuri uyu munsi wa none turi tariki 26 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2026 turagarutse muri studio aho tugiye kureba amwe mu makuru agezweho kugeza kuri saha kuko mushi kugenda bivugwa muri teritwari ya Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Imirwano yongeye kumvikana muri bice akaba ari imirwano yumvikayemo intwaro ziremereye ndetse n'izoroheje yahanganishije abarwanyi ba FC23 ndetse na Wazalendo. Turaza kubigarukaho turerekeza muri Kivu y'Amajyepfo, haravugwa naho imirwano mu bice bya Minembwe, abitero bya drone bikomeje kurasa mu myanya ibarizwamo abarwanyi ba M23 nk'uko amakuru aturuka mu bice abitangaza ngo inyeshyamba za FC23 zishobora gutakaza Kivu zombi mu gihe zikomeje kwirigira ibiganiro, nyamara ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwaramaze kubitera ishoti. Joseph Kabila yanenze bikomeye ubutegetsi bwa mugenzi wa musimbuye Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, avuga ko ubutegetsi bwe butujuje ibikenewe. Ari nabyo tugiye kuba twaheraho aya makuru yacu, turebe uyu mugabo wayoboye igihugu imyaka 18 yose cyaramunaniye kucyubaka, uburyo ari kunenga mugenzi we uyoboye imyaka itageze no kuri 8 akaba arimo kumunenga. No kuvuga kimwe cya kabiri cyo yayoboye ntabwo arakigeza, ariko akaba akomeje kumunenga ku buryo bukomeye, nyamara yarabaye umukuru w'igihugu akaza kwisanga yamaze no kuba inyeshyamba nkuru. Ibyo tugiye kuba twabigarukaho turebe ese birakwiye ko uyu Joseph Kabila yakabaye atangaza aya magambo mu gihe yayoboye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikarangiza atayigejeje ku gisubizo kirambye. Abo yavuga ko ari abanzi b'igihugu kugeza umunsi akabashinja mugenzi we nyuma yo kwifatanya nabo ko yananiwe kubahagarika cyangwa se kubumvikanisha n'ubutegetsi buriho. Joseph Kabila aragaragaza gutandukana burundu na Tshisekedi mu kiganiro kirambuye cyasohotse mu kinyamakuru La Libre Belgique. Urabyumva nyine nicyo mu Bubiligi, aho Joseph Kabila wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagarutse ku bibazo bikomeye byugarije igihugu, agaragaza aho ahagaze ku miyoborere iriho ubu ndetse n'icyerekezo abona gikwiye gufatwa. Gutandukana kwa burundu na Tshisekedi rero biri mu byaranze amagambo yiwe. Kabila yemeje ko mu 2019 ishyaka rye ryari ryagiranye amasezerano y'ubufatanye n'icyitwa CACH, ihuriro rya Felix Tshisekedi ndetse na Vital Kamerhe. Icyakora yashinje Tshisekedi ko yahise atubahiriza ayo masezerano kuva mu ntangiriro. Yavuze ko afite kopi imwe rukumbi y'ayo masezerano ndetse agaragaza ko ubufatanye bwabo bwaje gusenyuka burundu, bityo umubano wa politiki hagati yabo ukaba wararangiranye n'icyo gihe. Ni ukuvuga umubano hagati y'abategetsi bombi. Intambara rero ndetse nk'icyemezo cya politike ku bijyanye n'umutekano, Kabila yavuze ko intambara igihugu kimazemo imyaka myinshi atari impanuka, ahubwo ari umusaruro w'ibyemezo bya politike bibi byafashwe byagejeje iki gihugu ku ntambara z'urudaca, ariko bivuye mu myanzuro ya politike yafashwe itanoze. Yibukije ko mu 2001 Rwanda yasabye abafatanyabikorwa be guhitamo inzira y'ibiganiro aho gukoresha intwaro, ariko bakamwima amatwi bagahitamo intambara, aho yagaragaje ko ibibazo bikomeje kugeza uyu munsi bifite inkomoko muri ayo mahitamo yo mu 2001 Rwanda, aho yasabaga abafatanyabikorwa be gukoresha inzira y'ibiganiro ariko bagahitamo inzira yo gukoresha intwaro. Ngo ibyo rero biri mu byagejeje iki gihugu aho kigeze uyu munsi. Itegeko nshinga nk'umurongo utagomba kurengwa. Ibi arabivuga mu gihe Felix Tshisekedi Tshilombo ndetse na kabineye bavuga ko ni ukuvuga bamushyigikiye, bavuga ko bashaka guhindura itegeko nshinga uyu mukuru w'igihugu akaziyamamariza manda ya gatatu yayitorerwa agakomeza kuyobora iki gihugu mu gihe iki gihugu cyamwemereraga kuyobora manda ebyiri zonyine. Kabila yagaragaje ko adashyigikiye na gato igitekerezo cyo guhindura itegeko nshinga ryo mu 2006, arifata nk'ishingiro rikomeye rigomba kurindwa kuko iryo tegeko ngo rigomba kubahirizwa. Yibukije ko kuva mu 2009 yari yaragaragaje ko iryo tegeko ridakwiye guhindurwa, anasobanura ko ikibazo atari inyandiko ubwayo ahubwo ari abayobozi batayubahiriza bashaka kuyihindura kugira ngo bagume ku butegetsi. Yarenze cyane mugenzi we Felix Tshisekedi gushinja mu buryo butaziguye ubutegetsi bwa Tshisekedi. Ni ukuvuga ngo mu magambo akomeye Kabila yashinje Tshisekedi n'itsinda rye kutubahiriza itegeko nshinga adaciye ku ruhande. Yavuze ko igitekerezo cyo kuvugurura ari uburyo bwo gutegura irindi tegeko nshinga rishya, ibintu yise tripotrage ishobora guteza akaga gakomeye ku gihugu. Uyu ni Joseph Kabila
Ati rero umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi Joseph Kabila yavuze ko nta manda ya gatatu agomba kuba yahabwa mu gihe rwose ngo ubutegetsi bwe Felix Tshisekedi buri hafi kurangira, aho yashishikarije abatuye iki gihugu kutazemera gutora rero manda ya gatatu cyangwa se gushyigikira Felix Tshisekedi guhindura itegeko nshinga ryo mu 2006 kugira ngo bashe kwegukana manda ya gatatu. Ku kibazo cy'ingingo ya 70 igena umubare wa manda ya perezida, Kabila yavuze ko nta mpamvu yo kuyikuraho ndetse anashimangira ko ari ikibazo cy'amahame atari inyungu ze bwite, aho yagaragaje ko amategeko agomba kubahirizwa uko ari, kwemeza kurwanya icyo yise igitutu ndetse n'igitugu. Uyu ni Joseph Kabila yavuze ko agiye kwiva inyuma mu mbaraga zose afite ibyo bikorwa byo kubona manda ya gatatu kuri Felix Tshisekedi akabirwanya akabihagarika, ndetse n'ubutegetsi bwe abushinja gukoresha igitugu. Avuga ko icyo gikwiye kuba cyahagarikwa. Kabila yavuze ko afite inshingano yo gukangurira abanyekongo bose abari mu gihugu n'abari mu mahanga guhaguruka bagahangana n'ubutegetsi yise ubw'igitugu. Yifashishije ingingo ya 64 y'itegeko nshinga, yavuze ko buri munyekongo agomba kurwanya ubutegetsi bwafashwe cyangwa bukorwa bunyuranyije n'amategeko. Isuzuma rikomeye ku byagezweho kuva mu 2019. Kabila yanenze cyane ibyagezweho n'ubutegetsi bwa Tshisekedi kuva mu 2019, aho yavuze ko igihugu cyasubiye inyuma mu by'umutekano, agaragaza ko ingabo z'amahanga zongeye kugaragara ku butaka bwa Kongo mu ntara ya Ituri, ndetse yongeye gushimangira gushyamirana cyane iyi ntara ya Ituri, ndetse n'ubwicanyi bukaba bwariyongereye. Ibyo byose akaba abishyira uyu munsi ku mutwe wa mugenzi we Felix Tshisekedi, ariko nanone ntatekereze ko bishobora no kuba biri mu ngaruka z'imiyoborere na politike mbi yakoze ubwo yari ari ku butegetsi, kugeza uyu munsi bikaba ari ingaruka zabyo. Kunenga rero Ububiligi, Joseph Kabila Prito ntabwo yigeze yihangana, yahise anakomoza ku Bubiligi. Ku rwego mpuzamahanga, Kabila yanenze Ububiligi avuga ko bushobora gutakaza icyizere mu maso y'abanyekongo kubera gushyigikira ubutegetsi buriho. Gusa yemeye ko hari Ababiligi bamwe batangiye kubona ikibazo, cyane cyane binyuze mu butabera, bakurikirana bamwe mu bakekwaho kugira uruhare rubi muri Kongo. Katanga ngo ntabwo ari ikibazo cyo kwigenga. Ku bijyanye n'akarere ka Katanga, Kabila yahakanye ko hari umugambi wo kwigenga, aho yavuze ko ibibazo biri mu gihugu ari iby'igihugu cyose atari iby'akarere kamwe. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari Katanga. Yavuze ko na Kivu zombi nazo zishobora kwigenga. Ni ukuvuga akomoza kuri balkanization cyangwa se balkanization, yavuze ko atari Katanga gusa. Yongeye ko Katanga ari intara ikungahaye ishobora kugira uruhare mu gutanga ubutumwa bukomeye bwa politike bugamije impinduka mu gihugu hose, gusaba impinduka mu rwego rwa politike yose. Mu gusoza, uyu Kabila yavuze ko ikibazo cya Kongo kitakemurwa no guhindura abantu ku butegetsi gusa, ahubwo hakenewe impinduka zimbitse muri sisiteme yose ya politike. Yasabye ko habaho kuvugurura urwego rwa politike, harimo no gutoranya abayobozi binyuze mu matora y'ibanze, kugira ngo haboneke abayobozi bashya bafite icyerekezo gishya, ndetse ubutegetsi buriho bwose bukaba bwashyirwa hasi kugira ngo igihugu kizamuke bundi bushya. Muri iyi politike ye, Joseph Kabila yanaburiye ko nubwo hakunze kuvugwa ko igihugu gishobora gucikamo ibice, balkanization, we abona hashobora kuba ikibazo gikomeye kurushaho gisa n'ibyabaye muri Sudani, aho igihugu cyagiye kikaba akavuyo gusa. Ibitekerezo bya Joseph Kabila bigaragaza ukutumvikana gukomeye hagati ye n'ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi, ndetse bikerekana impaka zikomeje kuba ndende ku cyerekezo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bamwe mu bategetsi ndetse n'abanyapolitike batabyumva kimwe nawe. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero, uyahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila Kabange yagize byinshi akomeza kuvuga, ngo kuba igoma no kugirana ibiganiro n'abanyekongo bose nabyo biri mu byo yakomojeho, ku byo yakomeje kugenda avuga mu gusubiza ikibazo cyatumye benshi bibaza ku kuba ari igoma. We ubwe ku giti cye nyine Joseph Kabila ngo umujyi kugeza uyu munsi arimo ugenzurwa n'umutwe wa F23. Kabila yavuze ko nta gitangaje kirimo kuko ari iwabo. Yagize ati, Goma ni iwanjye, ari mu nzu naguze mu 1999. Yongeyeho ko kuba ari aho bidakwiye gufatwa nk'ikibazo kuko abona afite uburenganzira bwo kuganira n'abanyekongo bose aho bari hose, agamije gushaka amahoro n'ubumwe bw'igihugu. Yavuze ko ibibazo n'igitutu byatangiye
mugirwaho kuva mu 2019 mbere y'uko M23 ibaho, ashimangira ko ibikorwa bye bifite intego yo kunga abanyekongo. Ku mubano we na Tshisekedi n'amasezerano yo mu 2019 nanone yabigarutseho. Kabila yanavuze ko amasezerano yigeze kugirana n'ihuriro rya Perezida Felix Tshisekedi nyuma y'amatora yo mu 2018 yagaragaje ko icyo gihe ishyaka rye ryari rifite ubwiganze mu nteko ishinga amategeko, bigatuma Tshisekedi utarashoboraga kuyobora wenyine amwiyungaho. Agize ati bashyizeho ubufatanye kugira ngo igihugu kiyoborwe mwituze kugeza ku matora akurikiyeho. Gusa yashinje Tshisekedi nabo bafatanyije guhakana ayo masezerano, nyuma avuga ko afite kopi yayo nk'ikimenyetso. Ku bijyanye n'amagambo ya Colonel Nangaa wavuze ko ari we wazanye Tshisekedi ku butegetsi, Kabila yavuze ko ayo magambo ari aye bwite atayiyandikaho. Bamwe bumvishe rero amagambo yavuzwe na Joseph Kabila batangiye kuvuga bati se haba hari ukutumvikana hagati y'impande zombi, ariko mu byumvikana neza icyo ashatse gusobanura nuko ibitekerezo bya Colonel Nangaa ku giti cye bidashobora kumwitirirwa, kandi bikaba byumvikanye ko rero ibyo Colonel Nangaa Yeburo yavuze byo kubavuga ko ari we wazanye Felix Tshisekedi bitaba ari byo, kuko mu gihe bari mu rugaga rumwe ubwo Kabila akaba atabizi, bivuze ko ayo makuru ashobora kuba atariyo. Joseph Kabila ati ibyabaye muri Sudani bishobora kuba aribyo bigiye kuba muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, icyo yise Sudanization ndetse na Balkanization ngo bishobora kuba kimwe. Kabila yanagarutse ku mvugo ikunze gukoreshwa kuri Repubulika Demokarasi ya Kongo rwose ngo ishobora gucikamo ibice. Yagize ati igihugu gishobora kugana mu cyerekezo yise Sudanization ugereranyije n'ibyaha muri Sudani. Kabila yashinje ubutegetsi bwa Tshisekedi gushyiraho igitugu, kwica amategeko. Ingingo ya 64 y'itegeko nshinga ikaba yarishwe, ndetse Kabila yanenze Ububiligi avuga ko bushobora kuba buri gutakaza ubushobozi bwo gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera uko bushyigikira ubutegetsi buriho. Gusa yavuze ko ubwo abenshi bakavuga bati se Ububiligi bwakaba bushyigikira n'inyeshyamba. Yavuze ko butangiye kwiyangiza mu bijyanye n'uruhare rwabwo muri politiki ya Kongo, ariko agaragaza ko icyizere ko bushobora kwisubiraho. Anashimira ubutabera bwaho bwakozwe nyine bukomeje kugerageza gukorwa. Gusa abenshi bakaba batumva ku byo kuri iyi ngingo, uburyo ki Ububiligi bushobora gufasha leta ndetse bukarenga bukaba bwafasha n'inyeshyamba, kuko M23 cyangwa se uruhande uyu munsi M23 iri kugaragaraho mu byibuka neza n'uruhande rurimo kugaragaramo inyeshyamba cyangwa se mu by'ukuri M23. Tunyarukiye ku zindi ngingo nk'uko nabasezeranyije, muri teritwari ya Masisi hari kuvugwa imirwano. Ubwo ibi Joseph Kabila arimo kubivuga mu mujyi wa Goma, niho aherereye kugeza uyu munsi, asubiza ku byo kwibaza impamvu ari mu mujyi wa Goma, asubiza ku cy'Ububiligi, asubiza ku cyo guhindura ku itegeko nshinga ndetse n'izindi mpamvu zigiye zitandukanye. Imirwano rero yari ikomeje mu bice bimwe na bimwe. Imirwano yari ikomeje muri teritwari ya Masisi, imirwano yari ikomeje ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye nko muri Kivu y'Amajyepfo nk'uko tugiye kuba twabigarukaho. Amakuru atugeraho izi saha aravuga ko Masisi, kamwe muri teritwari zigize Kivu y'Amajyaruguru, teritwari yakunze kwibasirwa n'imirwano, ndetse teritwari yanashegeshwe ku buryo budasanzwe n'imirwano, kuko ni na kimwe mu bice byagiye byibasirwa n'ibitero bikomeye cyane bya za drone by'igisirikare cya leta ya Kongo kuri bimwe mu birindiro bya 23. Kugeza umunsi hamaze gupfa abantu mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro aho za Rubaya, ngira ngo tugenda tubigaruka umunsi ku wundi. Dore ejo bundi nibwo habarurwaga abagera muri 600 gutyo ko bari bamaze gupfa rwose mu gihe gito cyane, kubera ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bunyuranyije n'amategeko, bukorwa mu buryo butemewe n'amategeko, bugakorwa nabi, bugateza ibirimo inkangu, ndetse benshi bakabitakarizamo ubuzima. Imirwano ikomeye yongeye kubura hano muri teritwari ya Masisi nk'uko amakuru aturukayo ari kubidutangariza. Iyi mirwano rero yahuje itsinda ry'umutwe wa AFC 23 cyangwa se itsinda rya 23 ribazwa mu cyitwa AFC Alliance Fleuve Congo. Ni imirwano ikomeye yongeye kubura kuva mu gitondo cya kare kuri uyu wa mbere tariki 24 Werurwe 2026 nk'uko amakuru aturuka muri ako gace kaberagamo imirwano ari kubivuga, aho bita Ikazinga muri Oso Banyungu
muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nk'uko bigaragara niho haje kubera rero iyi mirwano. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano ndetse n'abayobozi b'imidugudu muri utu duce akaba avuga ko imirwano yabereye yaje gutangira mu masaha saa 11 za mu gitondo, ubwo abarwanyi b'umutwe wa FCM23 bagabaga igitero ku birindiro by'ingabo bafatanyije n'imitwe yitwara gisirikare izwi nka Wazalendo isanzwe igenzura ako gace k'ingenzi. Abaturage bavuga ko urusaku rw'amasasu rwari rwinshi cyane, aho hakoreshejwe intwaro ziremereye n'izoroheje, ibintu byateye ubwoba bukomeye mu baturage batuye muri midugudu ikikije Kazinga, kamwe mu duce nyine twaberaga imirwano. Amasasu n'ibisasu byumvikanye mu duce twinshi twegereye aho imirwano yabereye, bituma benshi bahunga ingo zabo bashaka ubuhungiro. Amakuru atandukanye ava mu baturage n'abari hafi yaho imirwano iri kubera rwose ngo bagaragaza ko iki gitero cyari kigamije kongera kwigarurira Kazinga, agace kari kamaze ibyumweru bike kagenzurwa na Wazalendo nyuma yo kugasubirana n'izo nyeshyamba. Gusa Kazinga ifatwa nk'agace k'ingenzi cyane mu bijyanye n'igenzura ry'imihanda n'imigenderanire muri Masisi, ari nayo mpamvu impande zihanganye zigaragaza inyota yo kwigarurira no kugumana ububasha bwako. Iyi mirwano mishya irerekana ko umutekano muri Masisi ukomeje kuba muke, aho imirwano hagati ya FCM23 n'ingabo za leta ya Congo FARDC akenshi zifatanyije na Wazalendo ikomeje gufata indi ntera mu minsi ishize. Abaturage muri ako karere bakomeje kuba mu bibazo bikomeye birimo kwimurwa ku gahato, kubura ibiribwa n'ubuvuzi ndetse no kubaho mu bwoba buhoraho bitewe n'amasasu n'ibitero bitunguranye. Kugeza ubu nta mubare w'abahitanwe n'iyi mirwano cyangwa abakomeretse uratangazwa ku mugaragaro, ariko impungenge ni zose ku mutekano w'abasivile bakomeje kugerwaho n'ingaruka z'iyi mirwano idahagarara. Abasesenguzi bavuga ko hakenewe ingamba zihamye za politike n'ubuhuza kugira ngo hahagarikwe iyi mirwano ikomeje kuzambya ubuzima bw'abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo bamaze imyaka myinshi mu bibazo by'umutekano muke. Nk'uko amakuru uturuka muri bice abigaragaza, ibibazo by'umutekano muke byo byakomeje kunyura rwose byibasira abaturage batuye muri bice. Hakaba hategerejwe igisubizo cya nyacyo kizagerwaho kugira ngo rwose abaturage bo byibuze babashe kuba mu mahoro n'umutekano. Amakuru atangwa n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye aravuga yuko abarwanyi ba M23 bakomeje kugorwa mu buryo budasanzwe n'ibitero biri kugabwa muri Kivu y'Amajyepfo n'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aba barwanyi rero bakaba bemeje ko kuri ubu hari kumvikana ibitero bikomeye cyane bya za drone byagabwe mu bice bigenzurwa n'izi nyeshyamba by'ahangaha muri Kivu y'Amajyepfo. Ibi bitero rero bakaba bari kubishinja uruhande rwa guverinoma ko ibyo bitero binibasira cyane iyi myanya ituwe n'abaturage. Lawrence Kanyuka ndetse na Maniragaba bya Shoni John akaba yabwiye igitangazamakuru kimwe mu gukora imbere mu gihugu cy'u Rwanda ko ibitero bya drone byakomeje kugenda bigabwa muri Kivu y'Amajyepfo ngo birimo biribasira imyanya ituwe n'abaturage by'umwihariko abanyamurenge, ndetse akavuga ko ngo byagaragaye mu midugudu itandukanye ndetse no muri Minembwe centre kuva tariki 21 ngo ibyo bitero bikaba byaribasiriye abarwanyi abaturage. Gusa mu makuru ari gutangazwa igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bo bakaba mu by'ukuri barimo kugaragaza cyangwa se barimo kwerekana ko kugeza uyu munsi batizeye neza cyangwa se badashobora kuba bakora ibyo bikorwa nk'uko amakuru ari kugenda atugeraho. Igisirikare cya leta ya Kongo kivuga ko kidashobora kuba cyakora ibyo bikorwa, ndetse kandi nanone kizereza ko ibivugwa na M23 mu by'ukuri atari ukuri, bikwiye kwirindwa. Hari amakuru yo nari nabasezeranyije ko nza kubagezaho, ni amakuru ari kuvugwa ku byabaye mu bice bigenzurwa na M23, gusa bamwe bakaba batangiye kubyitira FDLR. Ni ibyabaye rero muri axe ya Rumangabo, aho bivugwa ko hari abantu bari batwawe mu modoka, ni evatire y'umweru. na fashe ifoto nyishyira muri groupe za WhatsApp zose mubasha kudukurikiranaho. Ibikorwa rero bikaba byabereye mu bice bigenzurwa na M23 nk'uko byanagaragaye mu mafoto. Hafi aho ngaho byabereye hakaba hari
abarwanyi b'umutwe twaje intwaro wa M23. Ibikorwa rero kugeza kuri saha bikaba noneho bitangiye gushinjwa umutwe wa FDLR ko ari wo wabigizemo uruhare, ariko abandi ku rundi ruhande bakavuga ko inyeshyamba za M23 nazo zishobora kuba zabikoze, dore ko hano hamaze iminsi havugwa ibikorwa by'ubwambuzi bihakorerwa, ndetse bakavuga ko abarwanyi ba M23 rwose nabo bagiye kenshi bagaragara muri ibyo bikorwa by'ubwambuzi nk'ubwo ngubwo ushaka no kuganisha ku mfu cyangwa se ku rupfu, nk'uko ayo makuru aturuka muri bice abitangazwa. Murabyumvishe, turakomeza kugenda dukurikirana tumenye uko byifashe. Kuri mikoro na Bosco in Region Info, murushaho gukanda subscribe, turasoma amasaha imbere tura n'ibindi byabigezweho muri uyu mugoroba. Murakoze cyane.